أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de ayta: "Ey iman keltirgan bandalar, Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz. Ular ko'rig'iz faqat musulmon xalindagina, Allohga bo'ysungan xalindagina. Ya ayyuhan nasu taqu robbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'an-ı Kerim'de Allah Teala Qur'an'da ayta: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صغيرا." Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de ayta: "Ey adam balası, dürüstlükte sen Rabbına umtulasın, sen ona yo'lig'ashaqsın." Mesela Allah Teala'ga biz umtulabız. Nechik? Masjidga kelib, juma namozini o'qib, roza tutib, hojin qilib, masjidga kelib, endi namozini o'qib ketib jamoat bilan biz Allah Teala'ga umtulabız. Ham Allah Teala'miz yoniga kelib bosqash Allah Teala ayta: "Sen ona yo'lig'ashaqsın" dey. Ondan Allah Teala ayta: "Amal daftari 10 yoqdan berilgan kishi tezdan yengil hisob etilar" dey. Ul ijmoqdagi yaqinlari yonina shotlanib borar. Amal daftari sol tarafdan berilgan kishi tezdan o'zini halokatni chaqirir ham tamoqqa kirib g'azab qilinar dey. Bu Qur'on-i Karim 84-sura 6-12 oyatlar. Şuşa oyatda Allah Teala bizga oyatlarda ayta, bu Qur'onda kela. Qiyomat kunida onda kishi bosqash kishini ish imtihon kutashak deb kelaydi. Birinchi qiyomat kuni qabrda imtihon bo'lacak. Farishtalar qo'shinda Robbim kim, dining ne deb, payg'ambar kim deb. Ondari qabr turmushi o'tgandan so'ng qiyomat kunida, ya'ni Alloh taolo bizni o'lgandan so'ng tirildi. Onda ish sinov kutadi bizni. Birinchisi amal daftarini beradilar. Ikkinchisi bizning amallarni o'shava qo'yalar. Uchinchisi bizning sirat ko'pirini o'tasi bo'lacak qiyomat kunida. Shusha oyatda Alloh taolo ayta: "Amal daftari 10 yoqdan berilgan kishi tezdan yengil hisob etilar" deydi. U ijmoqdagi yaqinlari yonar shotlanib borar deydi. Buni ko'z oldina keltira kerak. Bu kechiksiz bo'lacak. Bu Qur'onda kela, bu Alloh taolo ayta, bu Alloh taolo bizga va'da aytadi. Bu bizning kelajagimiz. Alloh taolo ayta, shusha amal daftariga yaxshi bo'lsa, endi amal daftari bizning 10 tarafdan berilsa, Alloh taolo bizni ijmoqqa kiritamdi inshaalloh. Asal amal daftari. Ya'ni Allah Teala Qur'onda ayta: "Men ikki yoqdan ikki farishtani qo'ydim" deydi. Ya'ni 10 yoqda da bor farishta, sol yoqda da farishta bor. Ikki yilkada endi. Qur'onda Allah Teala ayta: "Kishi nindigina so'zini aytmasin" deydi, o'sha ikki yoqda farishta yozib boralar deb bitinsin deydi. Nishik yozib boralar? Masalan, kishining dunyosida hozir o'ylab chiqarganlar yoza targan apparatlar, magnitofon bo'lami, telefon bo'lami, kompyuter bo'lami, yozib bora. Video kamera yozib bora. Bugun kunda mashinalar video kameralar qo'yalar mashinalarga. Duruk avariya bo'lsa, onda ko'rsatarga kim g'aybli ekanin.
Кешеләр видеокамералар кибетләргә куялар, йортларга куялар. Аллаһ Тәгаләнең дөньясында анда видеокамера дип әйтсәк, может, бәлки дөрес тә булмастыр, но аның Аллаһ Тәгаләнең дөньясында более современныйрак ана аппаратлары. Шушы фәрештә бер әйберне калдырмый, бөтенесен язып бара ди. Кеше нинди генә сүз әйтмәсен, сразу яза. Әйтте яхшы сүз, бисмиллахны әйтте икән, Коръәнне укыды икән, уң якка яза. Кеше сүгенде икән, сол якка яза. Кеше ялганлады икән, сол якка яза. Яман гамәл кылды икән, сол якка яза. Но Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, әле фәрештә 6 сагать язмыйча тора ди, бәлки кеше үкенер, Аллаһтан гафу сорар. 6 сагать эчендә Аллаһтан гафу сорап җитешсә, фәрештәләр сол яктан алып, сол уң якка язып куялар. Ягъни Аллаһ Тәгалә синең гөнаһыңны кичерә иншалла. Тәүбә кылсаң, Аллаһтан гафу сорасаң инде. Сорамасаң, шул сол якта кала. Безнең гамәлләребез монда да языла, монда да языла, монда да языла. Андары кеше вафат булгач, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте, гамәл дәфтәре ябыла ди. Андары кыямәт көндә без Аллаһ каршына баскач, безгә гамәл дәфтәрен бирәләр. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, уң яктан бирелсә ди. Андары тагын бер аятта килә, алдан бирелсә ди. Кеше җмакта була. Кыямәт көне искә төшерик, үзе безнең күз алдына китерик кыямәт көне. Без бөтенебез кыямәт көне Аллаһ каршына чыгабыз, шәп-шәрә килеш, безнең киемебез булмый. Һәр бер кеше үзе турында уйлашак. Даже Гайша радиллаһу анха, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаху хатыны, гаҗәпләнеп әйтте, без шәрә килеш чыккач, бит без бер-безгә игътибар итәбез ди. Дөньяда игътибар иткән кебек. Алай та юк ди. Беркемгә игътибар итмәячәк анда ди. Анда һәр кешенең ди үзенең кайгысы булачак ди. Ничек Аллаһ каршына мин җавап бирәм микән дип инде. Карыйсың теге кешегә гамәл дәфтәрен ул яктан бирде, бу кешегә бирдең. Син көтәсен үзеңнең кайдан биреләр микән миңа дип. Көтәсен, кайгырасың, переживать итәсен. Ун кулны сузасың, может миңа аны биреләр микән дип. Һаман да миңа бирмиләр. Кайгыра башлыйсың, нишләргә белмисең. Көтәсен. Бер вакыт әгәр дә 10 тарафтан сиңа бирелсә, менә кайгыдан соң килә җиңеллек. Шу хәле каты кеше сөенәчәк дип килә Коръәндә. Шушы гамәл дәфтәрен үзенең семьясына кайтыр, күрсәтер, карагыз мине дип инде. Менә бу дөньяда мәктәптә кеше укыганда, мәсәлән, балалар инде. Икене алса, дневникны яшерә. Күрсәтми. Сорыйсың, икең бармы дип, төрле хәйләләр әйтә инде шунда. Но икене әйтми инде. Но 4 белән 5 белән булса, менә күрсәтә сразу же. Сөенеп кайта. Нәкъ шулай кыямәт көндә дә үзенең семьясына кайтыр, бик каты сөенер, потому что бу синең решающий судьба уже решаться ителә. Син кая барасың? Яисә җмакка барасың, яисә тамакка барасың. Бүтән юл юк инде. Андары Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән-и Кәримдә. Гамәл дәфтәре сул тарафтан бирелгән кеше дие. Тиздән үзеңә хәлакәтне чакырыр дие. Хам тамакка кирип газап кылыныр дие. Гамәл дәфтәре сул яктан бирелсә, икенче аятта килә арттан бирелсә дие. Ул тамакка кирер ди. Аллаһ Тәгалә мондай нәрсәләрне безне сакласын. Андары Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Фа амма ман ути китабуха биямини фасауфа юхасабу хисабан ясира." Әмма гамәл дәфтәре уң тарафтан бирелгән кеше тиздән җиңел хисап ителер ди. Ягъни моннан соң хисаплар килә җиңел. Икенче хисап уже үлчәү. Андары Аллаһ Субханаһу Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ва надагал мавазинал қиста лиямил қиямати фала тузламу нафсун шай'a." Ахыр заман өчен без гадел үлчәүләрне куярбыз. Савабы киметелеп яки гынахыны арттырып, һич кемгә зулым итү булмас. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, бер кемгә дә гаделсезлек кылынмас ди. Без үлчәүгә куябыз сезнең гамәлләрегезне ди.
Onlar Allah Teala ayta: "Fa amma men thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma men khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah." Birovning o'lchovlari og'ir kelsa, ya'ni savobi gunohini qaraganda og'ir kelsa, ul o'zi rozi bo'la turgan rahat turmushda yashmoqda deydi. Ammo birovning o'lchovlari savobi yengil kelsa, onun qayta turgan o'rni haviya, ismni tomuq bo'lar deydi. Qur'oni Karim 101 sura 6-9 oyatlar Alloh taolo aytadi. Ikkinchi sinov o'lchov Qur'onda Alloh taolo aytadi. Kimning o'lchovida deydi og'ir bo'lar deydi savobi deydi, o'lchmoqda deydi. Kim savobini qaraganda gunohi ko'proq bo'lar deydi. U vaqtda kishi tomuqqa kirar deydi. Bunda da kishi bir qota переживать etar deb kelgan hadislarda. Üçüncüsü bular Sirat köpürünü ötev. Sirat ol tamuk üstünden suzulgan köpür. Jirden ijmaqqa asta tamuk qala deb kele. Bir vaqt Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu jir boshqa jir ko'klarga alashtirilgan kunni kishilar qayda bo'la deb so'raganlar Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdan. O aytgan Sirat köpürü oldindagi qorong'ilikda dedi. Yani Sirat köpürünün qorong'iligi bor ekan. Ikishining nurini qarab Sirat köpürünü o'tar. Kishining nuri nish ko'pmi bo'la qaydan kela u? İzliklerden kela. Agarda kishining gunohlari bo'lmasa, ili azrak bo'lsa, izliklari ko'proq bo'lsa, ondan kuchli nur chiqar. Shu nur Sirat köpürün o'tganda onar yoqtilik berir, yo'ni yengil o'tar deb kela. Kimdir onda yashin tezligi bilan o'tar, kimdir yugurib o'tar, kim tapilab o'tar, kimdir o'rmalab o'tar deb kela. Shu Sirat köpürünün nishkaligi deb kela hadislarda Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, qilichdan da o'tkinroq, sheshdan da nishkaroq deb, oni o'talabız izgiliklar bilangina. Onda hadislarda kela bizga bo'lishashaq qurban deb kela. Qurban sholda ekan, qurban bo'lishashaq, Alloh uni qabul etgan bo'lsa. Onda bizga namozlar, o'rozalar bo'lishashaq. No kimdir nuri az bo'la. Gunohlari da bor, izliklari da bor. Yo'ning nuri deyi tepi ishindagina bo'lar deydi, bir barmoqdagina. Nur shigar ondari biter. Nur shigar ondari biter. Nur chiqqan vaqtda ul otlar nur bitganda to'xtar. Tag'in nur chiqqanda tag'in otlar nur bitgach, tag'in ikki-kishkashak shu Siratning ko'pirini o'tashak deb keladi. Qo'y birlari irg'oqlar onda osta tortib, o'rtada tushib ketar deb keladi. Kimdir kishkashak o'tib, o'rmalab indi. Alhamdulillah men mana qutuldim deb bir qota suyunashak. Shundan so'ng tag'in bir ko'piri bor, Al-Qantara ko'piri. Anda musulmonlar o'sha которые bu shu narsalarni o'tdi hisoblarni bir-birisi bilan o'shalashaq. Ya'ni bu dunyoda bir kimgadir narsadir ranjitgan bo'larmi? Yeysa uni g'aybatini siylagan bo'larmi? Kimgadir savobi ketashaq, kimgadir gunohi borashaq, zaymarashot bo'lashaq endi onda. Shunday valyuta bilan endi. İzliklar bilan ham gunohlar bilan endi. Kimning endi masalan izliklari ko'p bo'lib, g'aybatini siylagan bo'lsa, namozni teganda ketar, o'rozasi bunda ketar, yo'l bankrot bo'lar deb Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi. Yo'l tomoqqa kirar deydi. Shundan so'ngra biz jumaqagana kira olamiz inshaalloh. Kimdir o'ylay masalan jumaqa kiraga bek yengil deb bek qoti yolg'asha, ol bek daragoy tovar. Ana uchun kunida 5 vaqt namoz kerak. Ramazonda o'roza tuturga kerak, bir qoti Allohga qashanirga kerak, gunohlardan saqlanirga kerak. Inshaalloh Alloh taolaga umidlanib, Alloh da bizga jumaqlarni berar inshaalloh taola. Endi Yevropa bizga shu mahallalar bizga musulmonlarga jumaqlarni nasib et. Bizning tomoq azoblarni saqla. Shu hisobni o'targa yengillik bir Yevropa Sirat ko'pirinda o'targa yengillik bir Yevropa Bizning gunohlarimizni kechir, bizning aytgan bilan gunohlarimizni kechir, gunohlarni kechir. Butun mu'min musulmon gunohlarini kechir qiyomat kuni Yevropa Va sallallohu ala nabiyina Muhammadin va ala sahbihi ajmain. Va sami'u du'a. إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صام وصلى وصام
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بقدر من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آخر طاعتك أجمعين من آخر السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومروا المدينة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وعز وجل وآدم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.